Hi guys, welcome ulit na di aton channel. So este si Jay. Ara idali lang yung con ustedes mira un poquito update, no. Este puede ustedes mira di amon mais. La principia ya el floria. So ese quanto bili pono ba sa 5 pono sa chene ali, no. So mira kita quanto bili el la principia floria kan floria. Este 1, 2, puede ustedes mira 3, 4, so almost todo 5 ulit ta principia floriano. Over este aquí, chenete aquí 4 bilog. So este 4, al 2 pa lang alta floria. Kabar, mira tayo ustedes alta aquí. Este, ta principio chene también, ta floria man también ele, no. Ese. Puede ustedes mirar ta floria también. El otro, igual también. Este uno, ta principio ta en floria. Cover este. Este mira también kita. Este, chene también. Uno pa. Este no hay pa. So, aquí, 3 bilo. Bale, cuánto ba si 5 pono también si Chene Ali. Bale, 5 pono también si Chene Ali. So, el 3, el ta Floriano. Al diaton alukbati, mira ustedes calvo ya también kasi yakusi kami dakal dia mongo. So, di ba? Sabroso po ni alukbati na mongo. So, akal paborito kasi tayo sa di among kusi mongo kun alukbati. Kabar este al diaton strawberries. Mira ustedes diamond strawberries. Ay, bien cute lang kayo, no? Jutay lang al disu una fruta. Kabar ese, mira ustedes bien colorado ya kayo. No? Yan, pwede ustedes mira. Bien cute lang kayo, no? Strawberries. So, tabla sila el unang fruta daw strawberries, no? Amo kita daw ano siya para ay queda ulit mucho. So ese ali, mira ustedes calvo ya, kaya tumba kami kung nagdiatong talong kasi L'Oreal excuse me. So ese ali, pwede ustedes mira calvo ya, kaya tumba kita kung nagdiatong talong, no? Kay Juan taliele o Floria lang man, may ele ka natong prutas, so tumbaya lang kita, ya kamya kita otro, chene otro similya del okra lang kita po ni ulan-ulan kasi, kaya por eso mira ustedes, maagwa, so ojalá queda ulit sol para man seca yale, no? Kapag este, nuevo transplant lang steady ang palaya. Grandia di atong kwan. So pwede ustedes mira kasi este mongo tamente, no. So kumpara kita ala na hydroponics, mas bueno siguro na chera al mongo. Kay mira ustedes igual lang sila el tiempo cuando kita siembra, so mas bonito el na chera kontra ala na hydroponics di aton. Kasi di atong basil ese. So may kami mga pechay yakabay di among pechay, so asa tayo ulit ating kita ulit otro similya, no? Este gali pwede ustedes mira jutay bien cute tamin di atong kwan, bien cute tamin di atong katumbal grande di atong pimenton, bien cute ele ta prinsipya sila coloria. Ang sabi lang ta si jutay sila kay si Benben siya ya siembra, sabi man ustedes hindi ba ben jutay kat si Benben igual sila cute lang tamen, oh. Este nuevo kita ulit yung transplant ang palaya ese. Estel di aton katumbal largo katumbal. Este di aton frioles ese. Chene ta principia yakan Chene Flores, o pwede ustedes mira Flores
Flores del Prioles and Sinagala Flores del Prioles, no? Pero no ipele abri. Pero pwede ustedes mira na uno pa lang, no? Era Principe todo. Ay, chene tingali o. Chene otro. Klaro pa. Against the light that. So, chene tamang gali. So, 2 flores. Ese era no Principe tayong pruta di atong Prioles para pwede hindi kita kay uno tamin sa di amo mga gulay na mahiligat kami. So pwede ustedes mira na medyo magulo di aton upan kay kita palta di aton tsera no may kami tsera no ipakita budget para kumpra ex ulit tsera no. So kundi ani kita sen cover pwede kita kasi ulit di aton yung garden dali ko na stedes mira kaya pruba taming kita po ni pipita del lettuce na tissue kabaya muha lang kita ko ng tissue mira kita si alya man kwantamin sila kaya pruba kwanto beses kita pruba na tsera, hindi man sila tan sprout sabi si ko sa kita taas mali so approval lang tamin nyo si Principia sila man greasy so far na lettuce failed kita na lettuce no? yellow man di aton oas di aton okra cover tamin. So umalim gat altsera kaya kumpra kita nun sabi kita only kita pwede kumpra malisip kasi kumpra na online lang so hindi ito pwede mira el quality altsera so silang ano yung mga bisino so ohala ay man subscribe ustedes na din channel para kita mucho no para mucho kita ko sa pwede man share ulit ko na ustedes again thank you for watching my channel please subscribe click the like button